La maphoyisa lawa akusikubeke nje yes kuqaqe nje ukuthi asinamaphoyisa amaphoyisa ala eSouth Africa ake ngikhulume nje ngamaphoyisa wonke asinamaphoyisa thina amaphoyisa wabantu bangaphandle ngoba if mina manje ngenza into wrong manje azongithatha manje ngingabuyi yebo kusho ukuthi iphoyisa eSouth Africa likhandelwe ukubopha umuntu waseSouth Africa iphoyisa eSouth Africa likhandela ukubopha abantu baseSouth Africa yebo now yabanje kahle nje behamba nje bavele basilalele thina wasiyahlanya yiba aba right nabantu bangaphandle mangaye ngicacise nje ukuthi abantu bangaphandle la eSouth Africa ngathi sebegcwele naphakathi Home Affairs naphakathi epolice station uqobo amaphoyisa wethu ngathi awangaphandle nabo akusiyo awona ndaba nezwe lawo labantu labana angazi mina ukuthi mabekuthiwa bayafunga bafungela izwe labo ayilinjani lelizwe abalifungela ela kubizwe linje manje nje ngoba ngisho mina ukuthi bengifisa ukuthi lo ngiqalaza ukuthi ayeza yini ukuze ngizokhuluma lapha naje amadoda lezisenkulu lapha lagada amakula lawa yamadoda lawa agada amakula nothi thina singaba South Africa nothi thina bese kuba nathi thina sifihla amakula endlini zethu singorubbish man singorubbish man why senza lento le sibuye zoba ngumsindo kula kuyimatch kodwa siyazi ukuthi ekhaya kithi kunekula ngilifuyile mina ekhaya kithi kunehlangane ngilifaka phansi kombhedo ukuthi hayi makudlula lento lesi yaphuma nina bahlanya la ukuthi mina ngiphatheka kabuhlungu ngoba lento enzakalayo manje la eSouth Africa akusiye yenu nina anicabangele izingane nizalayo ukuthi zofika ezweni wena nje musajabulisa ukuthi unobaba omthandayo waseZimbabwe nendoda yakhe eseZimbabwe nentombi yakhe eseZimbabwe why wacabangela umntana wakho ngoba lento lo iprotector inezwe lakubo inezwe lakubo yazi mangaba khona abantu eSouth Africa mathi babekhulumela izwe labo bezokale bebuhlungu babekhulumela izwe labo nina nikhuluma nezinto nihleka nijabulela ukuthi hayi kusasa iyaphela lento lifana nalabo bantu abathola izisu lapho ukuthi bathola imali bayithatha kulamakula lapho sixabana namaphoyisa nje kumanje sibamba abantu siyazibambela siyawanika amaphoyisa abadedela sikhuluma ngento enzakala manje bese siyeke manje amandla bayabadedela mabebadedela bathi bona bakwazi ukubabopha ngoba izinto abanazo abakwazi ukuziverify ukuthi zi-right or no and senze izinto ezi-right thina siyafuna i-Home Affairs la bona bayibizi i-Home Affairs lamaphoyisa lawo eSedon Park wow ngikhuluma lento ngoba ngifuna ukuthi nazi ukuthi anginandaba noma ngakuthiwa yabuya manje kodwa ayathwala kanzima ukuthi nalabantu bonke ababoshwa ngamo vele abantu abekho abantu abazoboshwa azophuma azokhipha 500 sinefayeli lapho amaphoyisa khona amaphoyisa ahamba ecele o 10,000 emakuleni ukuthi azowaprotect yes ebaprotecta kumanje sinama-leader ahamba ecele ama-1,000 rand emakuleni ukuthi azowaprotecta yes eyawaprotecta kumanje wow true sifuna lento niyazi mphakathi wakithi ukuthi sisebenza kanzima kanjena nje amaphoyisa ama-security ama-leader wethu amaphoyisa amanye corrupt elethu kunjenje manje kugcwala imoto zamaphoyisa hayi for thina njengomphakathi for amakula nabantu bangaphandle sine-nonsense ka-government sine-nonsense yamaphoyisa sine-nonsense yamasosha uqobo zonke lezi zinto zicorrupt futhi ngenza sure lento ukuthi ayiveze ifuna ihambe yonke izwe futhi ukhuluma mina kona mayini